Khalil un limil de desde Yakil atoqet sane tohte Jai Kulbil Yol Twitzbah tohte ir 20 de julio tohte 2020 atoqet sane tuikil jun koloj Schnazon ebachketeng tohte junt banil Schnazbil suatzan te Kulbil Yol Twitzbah anal chimo khib sane tohte Jai sane sanchik silet jun tuhal cheski Schnazon ebachketeng tohte Schnazbil suatzan te onon tohte Kulbil Yol Twitzbah Arnali o kelchao tiolte ter el on tohte Kulbil Yol Twitzbah. La traducción es simple y sencillo, ¿verdad? Traducir palabras del español al tectiteco o del tectiteco al español. Por ejemplo, el juzgado de paz, el Ministerio Público, busca personas intérpretes. Der Unung ahel tohte Kulbil Yol Twitzbah Tetson shek nim sanch kurchach ebachkateng tohte Schnazbil sane san konch kari ach sanch kateng tohte a onren sane tohte Schnazbil sant bantik kitsa san chik Schnazach an kwal an kushong bishik schrin lay ponach te qiyol baach astilhe ach irne motsoch chimo qib sane san chik silet khum tu hal تيتال أوبوخ تيتال كوشون سانتيكون خنتو مليل تبانيل تيخ تخيول باخ أستيرخش خليل سانتيوك خيه أجخيت كي أوبوخ كيت نيلش أخاو سانت بانتك تيولين تخيول عاشق شخيت سانت بانتك تسيبان سانتوش تخيوه مش سانت بانتك تيولين تخيول باخ خايرني أوشل سيلت تخنتو خالت كيت سانتخيت أونا سانتيكون أختي أخي بانتك كيتسا أختي أوكش نعسا Ach achansani chekushon cha opoch achebachkateng tohte Schnazbil. Bishon edechon Khalil amatzok teeteja pakbalil insani.